салом алейкум бародаро ва тамоми касое ки моро дидесте тамошо кардесте. Бародаро, имрӯз худо хоста бошам мо бо ҳамроҳии шумо инами Honor 7R коча бояд бикушоем. Телефона сброс настройки кардагианд. Пеш аз сброс кардан дар ниҳои Google аккаунтро удалит кардагӣ нестанд. Ба ҳамин хотир телефона дигар далчи настроид карда истифода бурда наметавонанд. барои разблокировать кардани телефонҳо, бародари азиз, ба мора Wi-Fi интернет даркор аст. ҳатман бояд телефон Wi-Fi да кулчат кардаги бошад. як бениҳоят способи осонай дар Android 8.1.0 ба фикрам боз бо мебинем як ҷоя Android чандай. Бениҳоят способи осонай бародаро, агар телефонтон дар хеле ҳолатҳо биғалта, Android телефонтон агар Android ҳамин телефон боша, ҳамин способ телефонатонда иншоалло кор да меояд. ба ҳамин хотир чӣ хеле мебинем бародаро, дали дигар рафта наметонем, барое ки ба мо даниёи чиро мепурсам. Google аккаунти то вақте сброс кардан телефон сохранед ба ҳам даниёро пурсидааст. чикор мекунем? Як бор ҳаминҷа назад лағат мекунем. Ещё принят, пропустить, окей, настроить пароль 1 2 3 4 5, далее 1 2 3 4 5, окей, пропустить. чӣ хеле мебинем? моро да первоначальная настройка парто бародаро бо дали лағат мекунем, бозам дали лағат мекунем, бозам дали лағат мекунем, далее настроить как новое устройство. чӣ хеле мебинем? иҷада мо уже пароли мондагӣ хидмат напурсидааст бародаро. и бениҳоят кори осона. ба ҳамин хотир видеоро поделиться бикунед, то ки дигар бародарам ҳамин видео бохабар бошанд. яке ягон бародарам хеле телефон дора, телефонаш ҳамин ҳолат да меғалта, масалан ҳамин видео қатӣ битона мушкили хиша бартараф кунад, нарава ягон устухона пул сарф накунад. чӣ хеле мебинед? иҷада кнопкаи пропустить пайдо шид. аз сари видео дида будем бародаро ки кнопкаи пропустить вуҷуд надошт дар иҷа. баъди парол мондан уже кнопка пайдо шид. принят, пропустить, окей, пропустить. ҳозир мебинем чӣ хеле мебинем бародаро, телефони мо уже разблокирован шид. 1 2 3 4 5. иҷада пароли мондагии хидмонаи бародаро, настройки мебирем, парола убрат мекунем. местоположение и защита, блокировка экрана. Блокировка экрана. 1 2 3 4 5. далее провести по экранро лағат мекунем. так как телефони клиента мо бояд ҳамихелаки ҳолата қарор шудем телефона. чӣ хеле мебинем бародаро, телефон 100% кор кардааст. дигар мо на парол ягон чи дигар намепурсад телефон. настройки ҳам медроем барои тасдиқ кардан. пользователи аккаунтида медроем. чӣ хеле мебинем бародаро, ягон хел аккаунт вуҷуд надорад дар телефони мо пока. бо барои тасдиқ кардани як бори дигар телефона перезагрузка мекунам ки ҳам телефони сар нав гирён шавад. бахши боша дута телефон буд ростига имрӯз. ина якташ
اینا یک تا دیگریش هر دوش بلاکیر شده بودن. این هم همین مدل تلفن های همیشه هم همه راحتی که شدیم برادرها. چخیلی میبینیم برادرها دوستای عزیز تلفن دیگه نه اما پارول میپرسن نه ایفرپی میپرسن نه یگون چیز دیگه تلفن کار کرده است. انشالله رحمان که به یگون مشکلی برادرها از شما خواهش میکنیم کانال را подписаться بکنید، کانال را دستگیری بکنید و ویدیو را حتما پدلیت بکنید تا که دیگه برادرها هم همه ویدیو و همه کانال با خبر باشه تا که بتونه با این ویدیوی ما و همه یاردن ما و شما انشالله یک مشکلی خیلی یک برادر برطرف کنه. باقی پروردگار همه ما و شما را نگهدار باشه، در پناه الله مهربان باشیم.